tubahaye ikaze rero mu mwanya w'abubatsi ingo twifuza kwigana. Ntabwo ndi bubafata umwanya munini kugira ngo dusangire, hanyuma tugiye kurebera hamwe uko Imana ibona umuryango. Uyu munsi ndabasomera icyanditswe kidahura cyane nuko mwibazaga abubatsi ingo. Matayo 22 murongo wa 36 kugera kuri 40. Bamubajije ibwirizwa risumba yandi, aramwishura ati mukundishe Uhoraho Imana yanyu n'imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose. Iryo ni ryo rihambaye rya mbere. Hari irindi rya kabiri rimeze nkaryo, ukunde mugenzi banyu nk'uko ukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Uyu munsi nifuje kukubwira ko mugenzi wawe wa mbere ari umugore wawe kandi ari n'umugabo wawe, agakurikiraho abana bawe. Come on, hallelujah. Mugenzi wawe wa mbere ni umugabo wawe, ni n'umugore wawe. Hano nibaza ko turi kumwe n'abapasteri n'abandi bakora indi mirimo itandukanye. Ni byiza cyane. Hari igihe tujya kwigisha abandi kandi Yesu yaravuze ngo duherehe Yerusalemu. Ibintu byose ukora uyibuka ko mugenzi wawe wa mbere ari. Hanyuma nagira ngo mbabwire akantu, challenge mugomba gutekerezaho, ni devoir nako mugomba gukora. Abagabo n'abagore benshi barakundana ariko ntibari inshuti. N'abari inshuti si inshuti magara. Hanyuma tuzafata umwanya dutekereze nibiki byubaka ubushuti. Turaza kurebamwo bikeya, ariko ugerageze umenye ko mugenzi wawe wa mbere ari umugore wawe, ari umugabo wawe. Hanyuma ugerageze mu inshuti magara. Muri impamvu mubwira nabi bikemera, impamvu mubesha bikemera, impamvu utawumva udashaka kumuganira uko mutari inshuti. Inshuti yawe umunwa ubukujya kugira ngo mubwire utuntu twose wabonye uba wumva birakorohera. Yewe n'abagabo tutavuga amagambo menshi, iyo ugeze imbere inshuti yawe urisanzura, urirekura. Nagira ngo rero muri izi nyigisho uhave nibwo ibyo navuga ibindi byose wabyibagiwe, uvuge ngo ntahanye devoir yo kuba inshuti, nkaba inshuti magara n'uwo tubana. Murabinyemereye? Wow, inyigisho yacu iraheze. Mugenzi wawe wa mbere n'umuryango wawe, niho ibintu bitangirira, ni naho bizarangirira. Abantu bakora akazi ka leta bari hano n'abacuruzi bari hano muri busy kubera ibyo mukora, nagira ngo nkwibutse ko igihe uzajya mu kiruhuko cy'izabukuru uzasubira ahantu ataco wabikije. Ni ukuvuga ngo uzashaka kwitabwaho no guhabwa urukundo n'umuntu utigeze uha umwanya. Abana bawe umunsi umwe narindi hanze y'igihugu, ndavuga hanze y'u Rwanda, ngera ku kibuga cy'indege saa 9 y'ijoro, umva abana sinababwiye ngo baze ku kibuga, ariko uwo munsi nari mfite anniversaire. Hanyuma umuhungu wanjye wa kabiri arabizi ko nkunda amashugwe. Mwebwe sinibibabwiye ariko ngewe noneho abwira mama we ngo namuha amafaranga, aragenda agura ishugwe, ararirarana. Mu gitondo araza arankomangira nka saa 12, avuga papa, isabukuru nziza, nari nkuzaniye ishugwe. Aravuga ati shakora, nagira ngo nkubaza akabazo. Ba bantu bose wirirwa inyuma, nta muntu n'umwe aza anniversaire yawe? Navuga nshaka uranyishe kabisa. Ni nkaho yarambwiye ngo waradutaye, turakubura, ntuduha umwanya, none ba bantu bose wirirwa inyuma nta n'uwibuka ko wavutse. Nagira ngo nkwibutse ko n'umugara nujya mu kiruhuko cy'izabukuru, nusaza uzasubira mu muryango kandi batarakubonye. Uyu munsi naje kukwibutsa ko inshuti yawe magara ni umugore wawe, ni umugabo wawe. Hanyuma imbere y'uko ukorera igihugu, imbere y'uko ukorera abandi bantu bose, umuntu wa mbere ukwiye gukorera neza n'uwo mubana mu rugo. Kubera iki?
reka mbabwira kandi ka kabiri gakomeye. Mu muryango, muri famiye, niho havuka abaperezida, niho havuka abagenerale, niho havuka abacuruzi bakomeye, niho havuka abantu bakora ikoranabuhanga, ariko ni naho havuka amayibobo n'abanywa urumogi n'abiba n'abangana n'indaya n'abatinganyi, bose niho bavuka. Imiryango twahuriye hano, aha hantu hamwe haproduiza ibintu bibiri bidasa, ntidukwiye kuhitaho. Come on, ntabwo dukwiye kuhaha umwanya. Hanyuma ushobora kuzabyara abantu beza bitewe n'umwanya washize mu muryango. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko mu muryango hari ibintu by'ubwoko butandukanye twakora kugira ngo umuryango wacu ube ari mwiza cyane. Icya mbere ni ukwizerana. Kimwe mu bintu nzi bigoye mu miryango ni ukutizerana. Nyene abadamu barara bacunze, umugabo asinzira agahita afata telefone, aba yaramenye password ukuntu, agahita ajya muri telefone ngo arabe utumessage. Ibyo bintu ubundi kumenya ibiri muri telefone y'umugabo ntaco bitwaye, ariko bizakugwaza umutwe. Iyo utangiye kutizera mugenzi wawe, uzabura itiro, estomi zakwica, uzabaho, uzadeprima, kubera ko kureba muri telefone ushobora nizo ntege nke wibwira kuzisangamo, ariko simvuze ngo ntukayirebemo, n'uburenganzira bwawe, ariko nanone niba utangiye kubikoreshwa no kutizerana, umenye ko ibintu bigeze kure. Urugo rwubakwa n'ikizere. Nari mvuze ngo urugo rwubakwa no kwizerana. Iyo bigeze ku kutizerana ni bibi cyane. Kandi kutizerana kwafekta ibindi bintu byose. Hanyuma ikindi kizabafasha ni ukuvugana. Communication yubatse neza. Communication igira amategeko. Habaho ibiganiro biteguwe, hakabaho n'ibidateguwe. Kubera abadamu bagira amagambo menshi, nako bavuga menshi, mujye mubareka bavuge. Yewe madamu, kubera ko tujyama turushe, ari ukuntu ahengera nka 11:00 akavuga bimwe simba ndanabyumva neza, ariko amureka akavuga kugira ngo kuko ibyo bintu yabitse muri we yatabivuze bizagaruka ari amahane, bizagaruka ari ibitutsi. Hanyuma si ibyo gusa, abadamu hari ukuntu babibika bakabibika, umunsi umwe byasohoka bikamera nka bombe ituritse. Kubera aba yarabuze ahavugira. Mujye mubaha umwanya, byibuze mubatega amatwi. Abagabo bari hano nagira ngo mbigisha akantu keza. Iyo ubashije gutega amatwi umudamu wawe, ibindi byose biroroha. Hanyuma communication nyine igira amategeko. Ni byiza ko muganira nta telefone, nta filime, ibintu byose babishize ku ruhande, kandi ukamuha attention yawe, mukarebana mu maso. Hanyuma kirazira kurakara hagati mu kiganiro. Abadamu barabikunda, ahita arira, agahita azamura n'ijwi cyane, ntabwo ari byiza muri communication. Hanyuma ikindi, kirazira guca umuntu mu ijambo ari kuvuga, ni ikosa muri communication. Bibiliya iravuga mu migani ngo umuntu acira undi mu ijambo akivuga ngo abagaragaje ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Niko Bibiliya ivuga mu migani. Umuntu yarezwe, umuntu ufite indero isanzwe y'ikirundi, muri communication hari ibintu atakora. Ni amategeko agenga communication. Hanyuma ikindi, ni byiza kwita ku bimenyetso n'amagambo ari gukoreshwa. Twebwe muri counseling hari ibyo twita amapoint rouge. Iyo ubonye umuntu ageze ahantu agatsikira, cyangwa se agaceceka, cyangwa se akarira, cyangwa se ukabona arimutse kandi murebana, aho hantu urabyihorera ukaza kuhagaruka, kubera ko aba ari ikintu, niho haba hari umuzi w'icyamuzanye. Ntekereza ko ni byiza ko iyo utarebye umuntu mu maso ntumenya ikibazo afite. Abahanga mu by'ubutasi
bo iyo murebana mu maso amenya ko ari uriho urabesha cyangwa uvugisha ukuri. N'inshuro uhindura amaso gutyo bishobora kuguha message. Ni byiza rero ko uburebana n'umuntu mu maso. Hanyuma ikindi ni ukureba ko mu rugo mugenzi wawe aronswa ibikenewe. Ibikenewe bishobora kuba ari nyene ugomba kumenya ko ugomba gutanga byose, ariko ibikenewe ntabwo ari bikenewe ku ruhande rumwe. Ku mudamu gusa, n'abagabo nabo bafite ibindi bakenera gushigikirwa. Abagabo bakunda gushigikirwa, kandi abadamu hari igihe babyuka uwo munsi ari buguca intege, ariko ni byiza ko abona umuntu umushigikira. Kubera iki? Abagabo barota ibintu binini. Umunsi umwe twari turi Addis, hanyuma umugabo umwe ukora muri Union Africaine tugitegereje indege tumusaba ko adutembereza. Twe twashaka kujya gusuma ibintu biboneka muri Ethiopia inda bitari iwacu. Uzi ikintu yagiye kutwereka amazu mashasha ngo bari kubaka, ngo n'ibisenge by'amazu ngo bya hatari. Abagabo ni nk'ivyo nyene biba imodoka nshasha zaje, amazu mashasha ari kubakwa, ibintu nka bene ivyo nivyo bishitura abagabo. Umugabo rero arota ibintu biremereye, hanyuma umugore we ico areba cyane na marido, amakaro mashasha, ibirahuri, ibintu bimeze kubera turi kuri extremite ebyiri. Rimwe na rimwe hari igihe tutibaza ko abagabo dukeneye gushigikirwa. Hari ijambo rimwe muri Bibiliya rivuga ngo Isaka arongora Rebeka amumara umubabaro yatewe n'urupfu rwa mama we. Mwari muzi ko abagabo twe dupfusha buri munsi? Ntabwo mama wacu apfa rimwe, apfa buri munsi. Apfa buri munsi gute? Turota ibintu biremereye, turabantu dufata riske, bimwe bikemera ibindi bigapfa. Agataha projet ze zapfuye, uwo yishuza agatamwishuye, ibyo deal yakinye zitemeye, hanyuma akaza yapfushije ari muri day, wowe ugahita umuca intege. Mbega ukuntu ububyishe cyane. Ahubwo akeneye umuntu yamumara umubabaro yatewe n'ibyo yabuze cyangwa yapfushije. Ntabwo nshaka kuvuga abagabo bakunda ibintu bitanu, bakunda sex kuri 70%, ku buryo bahora biteguye. Nibisaba kubategura, bahora biteguye. Saa 11 za mu gitondo biba bimeze nabi umutingito waje. Niyo abonye umukobwa yambaye nabi, sex irahaguruka biri automatique. Niyo avuye hano akajya mu rumonge yicaranye n'umukobwa, ashobora kugerayo yamukunze. Sinzi niba ari ugukunda cyangwa ari kwikunda, simbizi. Non, abagabo bakunda sex kuri 70%. Icya kabiri, bakunda icubahiro kukinganya n'Imana. Umugabo nubwo yaba yakoze amakosa, uzakore ku buryo utavogera icubahiro cye, uzabugize neza. Muhugura, umuhuguzanya ubugwa neza, kubera ko iyo uvogereye icubahiro cye, nubwo yaba yakoze ikosa, ashobora kuguhindukana intambwe. Icya gatatu, bakunda gushigikirwa. Gushigikirwa ni ukumufata mu mugongo, ni ukumutera intege muri ya maproje manini afite. Hanyuma ikindi bakunda kuba bari bonyene, yashaka kwiyumvira ibintu biremereye akajya ku ruhande ari wenyene. Niyo mpamvu muzabasanga muri ville ahantu yaguza agacayi, afite na laptop ari harakora, nibyo bimufasha. Hanyuma nta mugabo numwe akunda gusangira umugore we n'abandi bantu. Bibiliya iravuga ngo ifuhe y'umugabo ku mugore rikomeye nk'urupfu. Niko Bibiliya ivuga. Ifuhe y'umugabo ku mugore rikomeye nk'urupfu. Ni byiza kubyitondera. Hanyuma ho ndavuga ko ibyankenegwa bitari ibyankenegwa ku ruhande rumwe, ni ku mpande zombi. Abagore nabo bakunda iki? Sabivuga ubutaha. Abadamu bakunda gukundwa kazwa, kumusherisa, kubera ko intege nke zabo ni amatwi. Kandi birumvikana mu ngo muri Edeni,
umugabo yakangutse ibintu byose ari akavuyo, nta kintu kimwe gipanze, ibintu byose bimeze nabi. Bamuha inshingano ebyiri, guhingira ingobyi no kuyirinda. Ibintu byose niwe yabyise amazina, bikisa amazina. Ariko umugore yakangutse ibintu byose byaragiye ku murongo, hanyuma akangukira ku umutoma n'iki mu Kirundi mana yanjye, kuri poeme imeze neza. Baravuga ngo azi nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe kuva uwo munsi amatwara afunguye kugera uyu munsi. Iyo umubwiye ngo disi ngo wambaye neza ahita arerembura amaso, ntibagoye n'abana beza. Rero abagabo mujye mumenya ahantu muri bufyonde nyene bikagenda neza. Bakunda gukundwakazwa, bakunda umwanya wihariye mu kuganira, abandi bakunda gukogwaho, biri muri langage d'amour. Bakunda ibintu nka bene ibyo. Hanyuma bakunda sécurité financière, ntabwo bakunda ibintu turaza kubireba mu bidutandukanya, ahubwo akunda kurinda ibyagezweho. Mushobora kuba mfite imodoka ishaje ukavuga ati tuyigurisha hanyuma tugurinda, akavuga ati wihende nkorere ku modoka kubera ko nabantu bazi kurinda ibyagezweho. Rero ntekereza ko dukwiye kumenya aho dutandukaniye. Hanyuma mu rugo ni byiza kumenya ibyankenegwa. Nigeze kuvuga niba umugabo ari kubaka abatekereza amabati na sima n'ibindi byose, umugore wewe kuko azakira abashitsi abazi ibirahuri byamenetse. Hanyuma ibyo hari igihe tutabyumvikanaho. Hanyuma ikindi kizadufasha kubaka urugo rwiza ni ukwimenya. Nagira ngo mpe devoir abantu bose baje hano, genda ugerageze gukora ku ntege nke zawe. Mugenzi washobora kuba azizi cyangwa atazizi, ariko gerageza gukora ku ntege nke zawe. Niba abagore badushinja ko tudakunda kuvuga, donc tudakomunika neza, genda ugerageze wige gukomunika. Ngewe ndabizi ko kuvuga bingora, hanyuma kubera ko kuvuga bingora ariko kwandika byo ndabishobora. Ibinaniye kuvuga ndabyandika basi. Genda ugerageze kwiga intege nke zawe uko zimeze uzikoreho. Hanyuma ikindi kizadufasha ni ubumwe bw'abashakanye. Hanyuma hari ibintu dukwiye kwitaho mu kugira ngo tugire ingo zikomeye. Dukwiye kuba abantu badahemuka, dukwiye kuba abantu bari fidele, dukwiye kuba abantu b'inyangamugayo, dukwiye kuba abantu uyu ugerageza ube umuntu ube wowe. Hari umuntu umwe aba arimwo babiri, hakaba hariho umuntu yerekana hano n'undi yahishe hariya. Uwo yahishe hariya ashobora kuba arimwo kahise kiwe, harimwo amakosa yakoze, harimo. Gerageza ube wowe mu rugo, ugerageza ube wowe, bizagufasha. Hanyuma ikindi muri iki gihe ca social media abantu bahuze, gerageza ube disponible. Uzi ko abantu batatu baza kukuramutsa, umuntu wese agahita afata smartphone, umuntu wese akavugana na telefone yazanye kandi baje kukuramutsa. Ibyo rero biraba aho umuntu ajyana na telefone mu buriri. Abapapa cyane nibakunda kuturega ko tutagira umwanya, tuvuga amagambo make, utashuhita tujya kuri telefone n'ibintu bibishe gusa. Kubera ko nubwo social media ari nziza, ariko nta gisimbura umwanya wahaye umuryango. Mfite umuhungu wa kabiri banza atanagukundira, kubera ko iyo akuvugisha abanza kukureba mu maso, kareba ko murebana neza. Nta kintu gisimbura umwanya w'umuryango. Mwibuke ko muri iki gihe ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, ariko nishaka ibisaha imwe, ariko uhari wese bizaba ari byiza, kandi ugatanga umwanya w'ingenzi, ubwonko butananiwe. Ibiganiro muganire mu gitondo byaba byiza cyane, ubwonko butararuha, kugira ngo ibyinshi utabyibagirwa. Hanyuma submission cyane cyane ireba abadamu bari hano, ndi bubahe umukoro wo kwibaza ngo submission ni. Bibiliya iravuga ngo mugandukira abagabo nkuko mugandukira Kristo. Abadamu bari hano, haleluya. Bakubwiye ngo meya w'umujyi wa Bujumbura ari muri sari wawe, wasohoka udasokoje? Wasohoka na robe de nuit? None meya w'iwawe ko ari umugabo wawe, yaje asanga umeze
ikindi nagira nkubwire ko guca bugufi nico kintu kigora abagore cyonyine nabonye. Niyo mpamvu Bibiliya yabasabye ikitari muri kamere yabo. Ikintu kibagora no guca bugufi. Kubera ko abadamu bagize ibibazo byinshi. Bibiliya iravuga kera ngo baharuye abagabo badashizemo abagore n'abana. No mu muco w'ikirundi iyo umuntu yabaga yarabyaye abakobwa gusa yasaga nk'udahabwa agaciro. Ibyo bituma muri iki gihe c'uburenganzira bwabo bashaka kurenga naho bagomba kugarukira. Ariko nagira ngo nkwibuke submission ni igihe mutavuze rumwe n'uwo mubana, hari ikintu mutumvikanyeho, ukamuhinda yabukuru ukavuga ngo nubwo tutumvikanye ni wewe boss, ni wewe mutware w'urugo, reka nguhe inda yabukuru. Iyo niyo submission. Kandi na Yesu ntugire ngo tumwumvira ibintu byose yarabikoze. Nta bantu bari hano bafite amasezerano yatinze kwishugwa. None Yesu mwahisemo umuvaho. Turacamukunda hari ibyo atarakora, turacamukunda dutegereje ko dusubiza ibyo yatubwiye, ntituramuvaho. Submission ni kisobanuye. Ikindi mwibuke ko ibintu byose ishengero ribikora mu nyungu za Kristo. Kubaka urusengero, kugura ibyuma, gutanga amashikanwa n'ibindi, tubikora mu nyungu za Kristo. Hanyuma nagira ngo mbaze abadamu bari hano, wewe wambara mu nyungu zande, usokoza mu nyungu zande. Ikintu cyose uzajya ukora uzajya ubuka kukwiye kugikora mu nyungu z'umugabo wawe, mu nyungu z'urugo rwawe. Hari gemba ni nko muri ville hari ukareba nk'umuntu ukuntu yambaye ugasanga si mu nyungu z'umugabo gusa, ahubwo yambaye mu nyungu z'abandi. Gerageza ukora ibintu mu nyungu, nibyo bita submission. Hanyuma ikindi kintu abantu benshi bakeneye ariko badakunda ni ukwiga. Ntabwo bakunda kwigishwa. Reka mbabwize ukuri, mpere kuri education sexuelle. Ndabizi ko uburere mboneragitsina abantu benshi ntibabwigishije. Mu muco w'ikirundi n'ikinyarwanda sex ni ikintu kiri tabu. Aho umwana ajya mu mihango w'umukobwa bataramubwiye ko azajya mu mihango y'abakobwa. Aho umuhungu agera igihe cyo kwiroteraho bataramubwiye ko bibaho. Aho umuntu atangira kaminuza bamubwira ngo ibihere byo mu maso bikizwa no gukora sex afite mama na papa, kubera biri tabu. Ibyo bintu byose nibyo byangiza ugwaruka rwayo. Mwibuke ko ubu turi mu gihe cy'ikoranabuhanga. Ibyo utamubwiye azabisanga kuri YouTube, kandi bazamubwira ibintu mu buryo bubi atagakwiye kuba yumva. Ngiye kubaha challenge, ndabizi ko igoye ariko ni ingenzi. Nagira mbabwire ko aba papa nibo bakwiye kuganiriza abana b'abakobwa, hanyuma aba mama nibo bakwiye kuganiriza abahungu. Ndabizi ko muri buntera amabuye muyabike tuzayubakisha urusengero. Kubera iki? Mu buryo buri bwa science busanzwe abahungu bibona cyane muri mama wabo, hanyuma abakobwa biyumva cyane kuri se. Uwo se rero ni ukwiye gufata ya mbere agaprofita icyizere umwana yamugiriye, akaba ari uganiriza umwana we. Hari ahantu nabaye mu Buhindi, hari ikintu nakunze. Abahindi afata akamoto agashiraho umugore we n'abana babiri cyangwa umwe, bakajya mu mujyi kugura umugati gusa. Hanyuma bagerayo bagafata ice cream, bagafata selfie. Ndabizi ko uwo mwana w'umukobwa nta muhungu azabimushukisha kuko se yarabimukoreye. Bafite umuryango wubatse neza. Twebwe rero dukwiye kumenya ko ari ikintu cy'ingenzi. Hanyuma nihuse, ukwitaho hamwe no kwitwararika umuryango. Umugabo ategerezwa kwitwararika neza umuryango wiwe, akongera agatanga uburongozi bwiza mu muryango. Reka mbabwire abagabo bari hano, ingeso ufite wanze guhindukaho, umwana wazazi kuba kabiri, ni fois2. Kandi ushobora kuvuga ibintu byiza ariko imyitwarire yawe itari ukuri, ukagira ngo ntibifite ubutumwa bitanga. Reka ntanga akaroro kari hafi. Umwana umubwiye ngo ndakuzanira umukate, ntuwuzane, kubera yakugiriye icyizere azi ko papa ameze nk'Imana.
hanyuma agahita avumbura kubesha. Iyo mbega ikintu kiba ubukozi. Nico kimwe n'abadamu bizerera cyane mu bagabo, iyo umubesha ibintu ntubikore akazavumbura ko akubesha, umubesha, bizaba ari ibintu bibi. Hanyuma hari akantu ushaka ko iri jambo ndashaka ko muri gira iby'ingenzi mu buzima bwanyu. Timoteyo wa mbere 5:8. N'abadosoma Bibiliya muzari fate nka nkama. Riravuga ngo udatunga biwe cyane cyane abo mu rugo rwiwe aba yihakanye ibyizegwa ari mubi hanyuma y'utizera. Ntabwo narizi ko byanditse muri Bibiliya. Udatunga biwe cyane cyane abo mu rugo rwiwe aba yihakanye ibyizegwa ababaye mubi hanyuma y'utizera. Uzajya ujya kuririmba wabanje kureba ko mu rugo bimeze neza, hanyuma ujye no kwigisha wabanje guhera iwawe, kubera ko iyo udahaye iyo bavuze gutunga abo mu rugo igwawe ni mu bice bitatu: mu mpwemu, mu bugingo no mu mubiri. Iyo udakoze ibi ubuhakanye ibyizegwa ububaye mubi hanyuma y'utizera, kuko Imana iba mu muryango. Hanyuma nagira ngo mbabwire abansi b'urugo rwiza. Abansi b'urugo rwiza, umwansi wa mbere w'urugo rwiza ni ukudaha agaciro uwo mwashakanye. Kudaha agaciro, hari abantu bakuriye mu miryango itabaha agaciro, bagakura bakubwira kuri mubi, kutari mwiza, wakomerekejwe no gutabwa no kutitabwaho, hanyuma ukagira ngo ntaco bitwaye. Iyo utahawe agaciro ntugaha abandi, umunsi uzagira ibyago ku kazi aho ukora ukagira shefu utarahawe agaciro, mwese arabakanda mukabyishura kandi mutari muhari, muba mumeze nk'aho mubiriha. Nagiye mbona abagabo cyane cyane bagufi ataha akavuga ngo ni ngewe umugabo wa hano, ngo kubera iki mutambona? Si turabizi ko ari bo umugabo wa hano, kubera ko banza kubitwibutsa, kubera ko nyene yakuriye mu kudahabwa agaciro akagera igihe akigwanaho. Muzandebere ukuntu abakobwa bagufi bambara ibirato birebire, akimanika kugira ngo kubera afite igikomere cy'ubugufi gusa. Nagira ngo mbabwire ko guha agaciro mugenzi wawe ni ikintu cy'ingenzi. Iyo utamuhaye agaciro rero aragera igihe akagata. Ngenza abagore bize kaminuza bafite ubwenge bwinshi kandi batsindira ku manota ari hejuru, ariko kuko umugahora amubwira ngo uri kijuju, nkawe waranize, bikazagera igihe akagenda yivugisha mu ibarabara, akagera igihe akaba traumatize ku kigero giteye ubwoba, kubera ko baramuhohotera buri joro. Icya kabiri ni ukutaganira ku birebana n'umuryango. Communication ntabwo ndi buyigarukeho. Ikindi ni ukutababarirana. Inkuru idashimishije, umugabo wawe si umumarayika n'umugore wawe si umumarayika. Ntabwo Imana yabahuje muri abatagatifu babiri. Nta n'urusengero rw'abatagatifu rubaho, nunarubona ntuzarugemwo kuko wagwanduza ukurikije ko intege nke nawe wiziho. Rero ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko Imana yakubabariye, hanyuma ugateza imbere ibyiza bimurimo. Hanyuma ibyo atazi gukora Imana yagusigiye umurima wo kubirimamo kugeza igihe uzovyimbura. Ni ikintu cy'ingenzi. Kubabarirana ni ikintu cy'ingenzi. Hanyuma ikintu kimwe kibangamira abagabo n'abagore nabo n'abantu bahora bagaruka ku makosa yakozwe kera. Umuntu yakoze ikosa asaba n'imbabazi, none uhora ubigarura. Abadamu ntibibagirwa, ntibagira inzika ariko ntibibagirwa. Arakubwira ati hari muri 68 tuzamuka i Bugarama, wambaye ishati yirabura, umbwira gutya. Nuko bameze, ntibibagirwa. Ngewe mama ntabwo nari nzi amatariki navukiyeho, kubera ko aho condition navukiyemwo ntizabinyemerera kubimenya. Ariko rimwe mbonye abandi batangiye gufeta anniversaire, ubwo nari ntangiye kuba umusirimu, murabyumva. Nagiye kubaza mama amatariki y'amavuko, ambwira itariki yavyaye abana 8, nako 12 barapfuye. Hanyuma ambwira amatariki yabavyariyeho, kandi yari umuntu atazi gusoma no kwandika. Abadamu rero ntibibagirwa, ibintu byose baba bavyibuka nkaho byabaye ejo.
mujye mugerageza kubirengera, amakosa yasabuye imbabazi muyirengagiza, bizabafasha kubaka. Kuko umugabo iyo umugaruriye ijambo ribi ashobora guhita aba ikiremba uwo munsi, empuisa. Ibyo ndabizi ko bibaho. Hanyuma ikindi kintu kigayitse no kwanga kwikosora. Uzi kugira ngo bahore bakubwira ikosa rimwe, buri gihe rihora rigarukwaho, ikintu kitari ciza. Hanyuma ndashaka kubabwira ibintu bitandukanya abagore n'abagabo. Hanyuma mumenye ko Imana yaduhuje tudahuye, ariko mu mitandukanire yacu dukwiye kubana neza. Abagore bakunda kugirwa inama, hanyuma umugabo akunda kwigenga, kwifatira ibyemezo wenyine, nta wundi muntu yagishije inama. Ndashimira abagabo baje kumunyigisha ejo, muntiza amashitu y'abaheburamu. Kubera ko kubona hari umugabo avuga ati ngiye kwiga, yewe ni ikintu cy'ingenzi no kuba mwaje hano, Imana ishimwe. Icya kabiri, umudamu yiyumvira neza iyo ariko araganira n'abandi, aho hantu aba yiyumva neza cyane. Umugabo yiyumvira neza ari wenyine, niyo mpamvu uzamusanga muri vile yafunze inguni n'agakompiyuta ke arimo nibwo yiyumvira neza. Mumenye ko ari imitandukanire. Hanyuma abagore bakunda idonido. Twahuriye hano yambaye gutya, ansuhuza ameze gutya, umugabo we akunda ikintu nyamukuru. Niyo mpamvu niyo urimo kumuganiriza avuga yego, oya, ni nkaho kubwira ati gira vuba, sifite umwana. Turatandukanye. Ngewe madamu twarebana filime, hanyuma mbivaho burundu, kubera ko ngewe kureba filime kwanjye kurabishe, ndabizi ko bibishe. Ndeba ibibanza iminota nk'ibiri ya mbere, ngahita nihutisha nkareba 5 ya nyuma. Noneho hari n'igihe twasura famiye nk'ahantu bakoze ubukwe, bakatuzanira alubumu y'amafoto. Ngewe byari bihagije ko umunota umwe mba ndangije kuyabona yose. We akabareba n'ibirato bari bambaye nuko bifotoje bahaga. Uwo mwanya simba ndawufite, kandi nta nahantu mba nagiye. Abadamu cyane biyumvira cyane kuri kahise, niyo mpamvu navuze ko batibagirwa. Hanyuma abagabo yiyumvira cyane kuri kubu na kazoza. Niko abagabo baremye. Hanyuma ikindi, abadamu nabahanga mu gukorera ibikorwa byinshi cyarimo. Bameze nka computer zigezweho zishobora gufungura fenetre nka 20 cyarimwe. Ariko abagabo akora ikintu kimwe akakirangiza agafata ikindi. Iyo mitandukanire yacu impamvu nahisemo kuyibabwira ni ukugira ngo tumenye niki kiduteza amakimbirane. Ikindi, umugore akunda guhamagagwa mu rukundo. Nyine ukayimubwira mu rukundo, ukamuhamagara mu rukundo, ukamukoraho. Hari umuntu yatubwiye hano mu badamu ngo dukunda ngo kutambuka ngo ugakora ku kibuno hano, ukamutega umwereka. No utuntu nka bene utwo turimo kumwereka nyine ko hari ico wabonye. Hanyuma ariko mbonero no kubwira abadamu barara bambaye jinisi nabo. Bazimya n'itara mu gukora sex. Two tuntu natwo ntabwo dukurura abagabo. Gerageza ube romantike kabisa. Abagabo bakunda guhamagagwa mu rukundo. Hanyuma abadamu n'abantu bazi sociale, ama anniversaire yose baba yazi, ibintu byose baba bizi, n'iminsi mikuru n'ibintu byose. Abagabo bo bakunda kwishura fagitire, ibintu biri nyene binini bituma bavyubahirwa. Noneho kuri iki iyo mutatahanye ubukwe na madamu nyene, umudamu iyo mutatahanye ubukwe, kandi ntimushobora gutahana ubukwe bwose ngo ujye mu anniversaire yose, ntabwo abagabo babivamo. Ariko abagabo nabo namwe ntimukabafungire, mujye mugerageza musohokane mu gihe kiri ngombwa. Hanyuma abadamu mu by'ukuri n'abantu basukiranye ibigumbagumba, emotion. Barasa nkaho bagizwe n'amarangamutima. Abagabo bahagarara ku cabaye kandi gifite fact. Ikindi, mu rukundo abadamu bahereza ko bakunda bitinze, ariko iyo yakunze yahereza ko. Hanyuma umugabo we ari ukuntu akonkerisa, kandi aho yafasha akagerageza kuharinda.
ntabwo bimeze kimwe. Hanyuma umudamu ameze nk'amakara afatwa bitebye, niyo mpamvu bisaba karese no kumusoma no kumukoraho kugira ngo bizamuke, ariko umugabo we ameze nko gucomeka amashanyarazi ntabwo bigora, ahora yiteguye. Hanyuma ikindi nuko abadamu amagambo arabafasha mu kugira ngo bitegure gukora sex, ariko umugabo we bisaba kumukoraho. Hanyuma nagira ngo nihutishe mbabwire ibiranga umuryango ukomeye. Ikintu kiranga umuryango ukomeye cya mbere ni ukwiyemeza gukomeye cyangwa amasezerano mashasha. N'uyu munsi uze kuhava umusezerano ugatumva sheri ngiye kuba umugabo mwiza pe, umubwira ati ngiye kuba umugore mwiza, twatungiye kudukosora, ugerageze ube wiyemeza. Hanyuma ikindi cyangombwa muri iki gihe kigoye ariko gishoboka ni ukumarana umwanya. Mugerageze mugire umwanya hamwe n'umuryango wawe, kuko ndabizi kuzohagaruka ushaje cyangwa bakwirukanye mu kazi cyangwa se wagize impanuka cyangwa uzahagaruka. Gerageza umara umwanya munini mu muryango, bizagufasha. Hanyuma ikindi kizagufasha ni ukuganira neza, ikiyago cyiza kirimo impore. Ariko reka mbabaze, kubera ko ubuzima tubugira intambara, ko busanzwe bufite ibindi bibazo byinshi biburimwo, kubera ko mugerageza muzagogwa n'ibiva hanze ariko apana ibyo mwizani. Nta kubigira intambara, mugerageze ubuzima bugoroshe buraryoshe, ni ukuganira neza kandi ikiyago cyiza kirimo amahoro. Hanyuma ikindi ni ugushimana. Abadamu baratubwiye ngo umugabo ngo umushira amazi muri dushe, ngo ukamutegurira impuzu yambara n'ifunguro rya mu gitondo, ngo ntakubwire ngo urakoze. Hanyuma ngo kuko dukunda gushimwa, ugahita umbwira ngo nambaye neza, agahita abwira ngo namaze, kandi ari we yabiteguye. Gerageza wige kumushimira utuntu duto yakoze. Hari ibintu byoroshe kuvuga, ni waramutse. Umuntu mwaryamanye amasaha 8 mwakanguka ntumubwire ngo waramutse, ushobora kuba wanasinzire we yarayakanuye. Gerageza umubaze ngo ijoro ryari rimeze rite. Hanyuma ikindi umubwire ngo urakoze mu gihe yagize ikintu cyiza yakoze. Hanyuma ikindi wige kuvuga ngo mbabarira. Ibyo bintu biroroshe, bizagufasha. Hanyuma ikindi cy'ingenzi ni ubushobozi bwo gukemura ibibazo, gukemura amakimbirane. Nta rugo nari mu rutagira ibibazo, ahubwo uko mubyitwaramwo nibyo bigaragaza ubukure nuko wubatse ukuze. Hanyuma ikindi ni ukugerageza gusangira ubuzima bw'umwuka hamwe. Yewe reka nsige mbabwije ukuri, yenda nibwo bwa mbere mbanye nawe, nagira nkubwire nibwo bwa nyuma nshobora kuba mbanye nawe, nagira ngo nsige nkubwiye ngo urugo rutagira Imana gukomera bizagorana. Hano twahuriye muri hoteli, nta dini nigeze mvuga, ariko icyo nagira mbabwire, uburyo bwose usenga gerageza Imana ibe iya mbere mu buzima bwawe. Urugo rutagira Imana ntiruzigera rukomera, kuko Imana niyo fonda, niyo yatangiye urugo muri Edeni. Niba uyimuye ukimika amafaranga, televiziyo, icubahiro ufite n'ibindi, ibyo bintu byose ni byiza ariko ntibyuzuye ngo urugo rube ruhari. Gerageza buriya nta muntu n'umwe adasenga, biterwa n'icyo asenga. Hari abantu basenga amafaranga bafite, abandi basenga icubahiro bafite, abandi basenga imiryango ikomeye bavukamo. Nta muntu n'umwe udasenga, biterwa n'icyo usenga. Gerageza bizagufasha. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko muri ibi bigize uru rutonde rw'ibigize inkomezi z'umuryango cyangwa gukuzwa mu muryango wawe, urebe ikintu watangira gukora uyu munsi kizagufasha. Nifuza ko tuba abanyakuri imbere y'Imana mu gusoza. Aho wakoze amakosa nta shano ryaguye, uri umuntu. Ugerageze wemere intege nke zawe, hanyuma na mugenzi wawe umwemere ko ugiye kwikosora, hanyuma dutangire bushasha nanone.
hanyuma niba warakoze n'amakosa ku Mana uyibwire ngo mbabarira, igufitiye imbabazi nyinshi, iteguye kukubabarira no kugufasha. Kuva uyu munsi wiyemeze kuba umugabo mwiza cyangwa se umugore mwiza, Imana izagushigikira. Hanyuma utekereze abana bawe n'abazagukomokaho, ntuzasiga inkuru mbi imusozi. Imana izabana nawe kandi Imana izagufasha. Niba utagira Imana muri wewe kandi twumvise ko urugo rwiza rwubakwa n'Imana, gerageza ugabanye igihari cy'abantu babi, ushaka abantu bagufasha kuvayo no kuba no gusenga no kubana n'Imana. Bizagufasha rwose, ntaco bitwaye. Kubaha Imana ntibizakubuza kuba boss, ntibizakubuza gucuruza, ntibizakubuza kubahwa. Kubaha Imana rwose ni inyungu zawe, kandi ibyo wananiwe gukora ku bwa kamere uzabishobozwa n'Imana. Imana izagufasha. Nagira ngo rero mbere yuko dusoza dufate igihe dusenge. Ngewe mfite umutwaro uremereye cyane w'ingo, kandi nawe waje kuko wifuza kubaka urugo rwiza. Mureke dusengere ingo zacu, dusengere n'ingo z'Abarundi kugira ngo zirusheho kuba nziza. Munyemerere muhaguruke dusengane. Hanyuma ba bantu bakunda tushe nyene, fata mu kiganza cawe ca mugenzi wawe niba mwazanye, ko ntufata uw'abandi. Umusengere nawe agusengere. Imana yiteguye kubana nawe no kugushigikira. Mu mutima ubwire Imana intege nk'ufite, kandi ufate n'umwanzuro ukomeye wo kubabarira mugenzi wawe niba hari aho yateshutse inzira, kandi ntuzakomeze kubimucurira no kumubwira ibyo adakora neza, ahubwo uve hano wiyemeje guteza imbere ibyiza biri kuri mugenzi wawe. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, kandi Mana yacu, tuguciriye bugufi. Ni watangiye urugo muri Edeni. Adamu na Eva baje kugukorera amakosa, ingaruka twese zatugezeho. Amakosa dukora uyu munsi birashoboka ko azagira ingaruka no ku bana bacu. Duciye bugufi, turihanye, utubabarire. Intege nke twagize kubera ubutamenya uzitubabarire. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, mu butware bw'ijambo ryawe, mu mbaraga z'amaraso n'umusaraba, dukubise hasi abadayimoni bahagurutse gusenya ingo. Dayimoni wahagurukiye ingo ngo ziveho, dayimoni waje gusenya imiryango, dayimoni wateje ubwumvikane buke, dayimoni uteza ubusambanyi, dayimoni uteza kugwana n'ibindi byose bibi. Turakwirukanye mu miryango y'Abarundi n'Abarundikazi, turakwirukanye mu ngo zacu. Dayimoni uteza umwijyane no kutumvikana, tsindwa tsindwa tsindwa, hunga uve mu ngo z'abantu b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, turasengeye abantu bakomeretse bageze ku gihe cyo kwiyahura. Turasengeye abantu bumva kuba mu ngo bibarambiye, bumva ba divorce, kugira ngo uyu munsi ribe itangiriro rishasha. Rekuremo itangiriro risha mu izina rya Yesu. Rema itangiriro risha, rema itangiriro risha. Ndasenze kugira ngo muri medicina y'ijuru bamanukana abaganga bahagije, bavura ibikomere biri mu mitima y'abantu b'Imana. Abantu bakomerekeye mu ngo na mbere yaho, iyi mitima yabo yitere pasuma, uyivure, ikire, ibe mizima mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo, ibyanzu Satani yinjiriyemo uyu mwanya ijuru ibifunge, abantu babeho ubuzima bunezerewe, ubuzima buruhutse, ubuzima babe mu ngo zinezereje mu izina rya Yesu. Turasenze Mwami mu izina rya Yesu. Iyi mpwemu mbi yo gutandukana kw'abashakanye n'itsindwe. Turarambiwe kumva abagabo bica abagore babona abagore bica abagabo. Turarambiwe kumva amakimbirane mu miryango. Turasenze kugira ngo icyo cyorezo gihagarare, uyu muyaga nuhagarare. Mwami, twumva amakuru meza y'ibibera mu ngo. Turagushimiye ko waduhaye aka kanya kugira ngo ubuntu bw'Imana bubane natwe, habe impinduka nziza. Turasenye ibicaniro Satani yubatse,
twakuriye mu ngo z'abantu banywa inzoga, bagwana, bikunda n'ibindi byinshi bibi. Ibyo bikaba birimo gutera ingo zacu. Ibyo bicaniro nibisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro byo kubandwa no guterekera, ibicaniro bibi byose nibisenyuke mu buzima bwacu. Ndasengeye izi ngo kugira ngo zihinduke ibisekuru bishasha. Mwami, batandukanije n'ibisekuru 10 byo kwa papa wabo no kwa mama wabo, impwemu biz'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Imyuka mibi nitsindwe mu izina rya Yesu, iva mu bisekuru, izikarande n'uruhererekane rw'ibikomere ruhagarara, abantu bahinduka imiryango mishasha. Abenshi babwiwe amagambo abacisha bugufi mu izina, tubaturiyeho kugirirwa neza n'Imana. Tubakokoyeho amagambo mabi atabaha agaciro. Abahuye no gutabwa no kwangwa n'abagaciro mu maso y'Imana, baremwe mu ishusho yawe, n'abanyabwenge bakora ibintu neza. Ejo ni heza kuruta uyu munsi. Ubuntu bw'Imana nibubakomeze, ubarindisha ubuntu bwawe n'amahoro yawe. Mwami, nutwubake nanone utwubakire mu izina rya Yesu. Ubane natwe muri byose, ineza yawe ibane natwe, uturindishe ubuntu bwawe n'amahoro yawe. Turagushimiye ko ushobora gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Turasengeye abana bacu, turasengeye imbuto zidukomokaho kugira ngo abantu bagirirwe neza n'Imana. Abo bana bazaba abanyamugisha, bazabera umugisha igihugu, bazabera umugisha imiryango bavukamo, bazabera umugisha amahanga. Turabaturiyeho kugirirwa neza. Mwami, abana bacu tubirukanyemo urumogi, abana bacu tubirukanyemo ubusambanyi, tubirukanyemo gukunda inzoga, tubirukanyemo kuba kwirigara. Reka babe mu miryango, bagira ubwenge, bagirirwe neza, bazavumbura ibintu bikomeye. Mwami Yesu Kristo, nta igihugu cy'u Burundi ntiwacirengagije. Ndabizi ko ari ikinyamugisha, kandi impamvu baciye mu mibabaro myinshi kwari kugira ngo uzabageze kure cyane hashoboka. Wavuze kuri Betelehemu ngo Betelehemu ntabwo uri muto mu ntara ya Yuda, muri wowe hazavuka abami. Ndasenze Mwami ngo muri uru rugwaruka hazavukemo abantu bakomeye, bazagira influence ku isi, ingabire zabo zijya hagaragara. Mwami, mu madomene yose ubuntu bw'Imana bubatwikire. Ikiganza cyawe gikora imirimo ikomeye, wiyubahishe muri byose. Mwami, twagiye tukubona mu bihe byinshi, na n'ubu twereke mu maso hawe. Aho twagejeje kuba igitutsi, aho twagejeje kugira isoni, abariho tuzageza kugira icubahiro. Ubuntu bw'Imana bubane n'u Burundi, ubuntu bw'Imana bube ku bayobozi beza b'u Burundi, bagirirwe neza n'Imana, bagira umugisha, baba amahoro. Mwami Yesu Kristo, uha umugisha inzego z'umutekano. Mwami, abafata ibyemezo muri Sena, Mwami, bagirirwe neza n'Imana. Twifuza igihugu cy'ikinyamugisha. Abantu b'Imana, Mwami Yesu Kristo, bafashwe bikomotse mu muryango, abantu babona imiryango myiza, ahantu umuntu wese yakwifuza kuba. Ugaruka rumaze gufata icyemezo cyo kutazarongora cyangwa ngo barongogwe, turabasengeye kugira ngo bakize ibikomere bahuye nabyo mu miryango mu izina rya Yesu. Abamaze kugira agahinda gakabije, abantu baba muri depression, ubakize, ubagirire ubuntu. Mwami, ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Turagushimiye ko ushobora gukora ibiruta cyane ibyo dusabye. Izina ryawe rikabyubahirwa mu izina rya Kristo Yesu. Amen.